de Stichting Stil Verleden. També director do Departamento de Cultura Aruba, mas nós vimos uma aliança nos a forma bem aqui. Uma aliança de entre um par de partners, como te visa, tá confia outro, tá traga com outro e tá faz algo nasce. Maneira nós te visa agora me tá usa onde a imagem que colo nós faz com oportunidade, que nós faz com problema, que nós faz com e contesta tá trata na solucionar. Ponemos junto na obra, junto nos trata na lograr. Nos indiferente, me tevisa sección a benoche. Te pensei también, me tevisa dos homenajeados de señora, me lo visa M.A.C. Maybelline Arns Cruz, un día homenajeado, ¿no? Dr. Wim Rutgers, ahora acabamos de dar alguna, me tevisa información, dirán, pero também mas visa poeta pátria número 1 e número 2. Maybelline ha decidido vir com seu grupo, dois grupos, um masculino, um feminino, e assim nós visa, pouco a pouco, nós vamos a, se não conhecendo ainda quem não está e que não representar. Jenny diz-me, cada vez, me cambia meu nome. Eu estava Edwin Mirto, Johan Laclay, ele vira Mirto Adaptor Sacrifício Laclay. Mas cambiei. E PowerPoint que na bisami da tanto minuto meeting pas bakore din je. Meta fast learner e fast runner. Shona nossa comissão den e dia na que nós celebrar 100 anos de nascimento de buquia aqui com maneira Bíblia, mas nós visa para papiamento. Não de forma teológico, pero se não é aqui tur gente que estudia papiamento, mas terá assim referência na je. Nós somos de fecha 1926, su nascimento para ela começou na 1921. Minota vai de full el processo com aqui el papiamento, la gramática más sencilla, etc. Da una persona que nace en 1881, arriba un 25 de diciembre, Natividad Silier, a hasi con Dr. Rodolfo Lenz, que escribió el buque aquí durante su travesía, fuera de Panamá, para Corsou y para seguir para Europa, camino de cuela nace, alemán Rodolfo Lenz, y persona aquí te herbe según Rodolfo Lenz. Nati Silier assigne de mij ora libro que tengo como cocinero, que te expliqué y el buque queda redactado. Tur otro gente, como te visto que pensaría así, papiamento, son nos visto como lingüista y criollista, no saco la comisaría de 40, 50, den prólogo, me escribí full de detalle, quien por hacer referencia a sé. Quiere decir, si boque así, papiamento, botinco, vai, na Vicente, Zamora, etc., bobo vai, te, na, gente, con nosotros 13, for Jafo, que nada menos que de Irvine, California, nosso amigo Schwegler. Pero assim é, nós está fazendo isso aqui para muito tempo. Só nós celebrar 50 anos de cada de gente aqui. Maybelline, mas nós 50 anos passar e ayer, como porta possível, tem história com gente assim, protagonista na duas ocasiões. O EMTA chegaram na ano de 75, 51 anos passar. Nós começamos a opleiding na ano 71 para maestro certificado, bevoegd onderwijzer. E depois nós estamos estável studies para seguir. Maybelline estava talaga na bisa, formado na Academia Urbansa Pedagogische Academie. De WEM, depois nós estamos Michigan. Pero sa aqui viaje mais, nanga cambia acaba, aqui dentro nós estamos parte de dois gente, como passei referência na papiamento, tá nada menos que o Dr. Henry Habibe e Wim Rutgers. E dois buquinan, vez que nós estamos mirando junto, pero aqui dentro, onde promete, base na de papiamento 1905, Joseph Sigmund Corson com a tarde. De quando eu mencionei, pero mir tenta de Aruba, ela vive na Aruba, ela casa com a Arubana, não hanya you, de uma família que mere nós tínhamos, mas nós visto nos laços na Turcaminda. Den e boek aqui, ora nós está traduzir, mas usa a dag wij tradutore, traditore. So hopi biame die ora die traduzir, maar via die komma, dood hem niet, wachten tot morgen, of dood hem, komma, niet wachten tot morgen. Een verschil. Zo dan zeg je. E hombre que deve ser caminho do mundo, único caminho do mundo que te sentia bom, tá? Gabriel García Márquez, Gabo, den Caribe. E te sei, nós também teremos a região caribense, caribenho, de onda, me teve duas pessoas que música não conosco usa, maneira meio linda visa. Tour cantica, na holandês estava obrigado para assinar, pero banda de sei, Frei Alexis começar, mestre assim papiamento.
Quiere decir que nos tapapia sempre de global, regional e local. E local nos que Aruba, para regio e para mundo. El señor aquí, un viaje más, a ver, lo voy a dar testimonio de su buque y nos son que palabras tan silencioso, tiene un motivo pasquico. Él hace un recorrido de esa aquí con el descubrir su herencia de esclavitud. Lo hace en holandés. Als je niet kunt volgen, dan ben ik laat zeggen dusdanig dat ik het in het Nederlands meteen kan vertalen, laat zeggen binnen een paar seconden. Oké, zal ik maar die doen. Imagen aquí de Frederik Amat weet aqui que tá. Nós subirá gente eram postiço. Pero essa aqui tá mostra que tá silêncio. Então a pergunta tá, que é a diferença entre silêncio e silenciar? Um é um substantivo, um é um verbo. Então, Astrid ayer na televisão também explica também, gente não tá escolher em vez de repara, de vergüenza para não contar algo que tá aguentar um tabu. Então essa aqui nós mira também com me vista diferente maneira, bota bem que daqui, hablamos mira. Nós mencionamos alguma fecha em Nanan. Diz para mostrar, me vista mestra barra 40 anos data essa parte, para nós mira uma linha memeje, pero é 50 anos de himno e bandeira, e nós vista nós faz referência também, observa Maybelline, a seguir com nossa canta, é o primo romano de Bancanta de 1948, de Corsau, de Nilda Pinto e Serun, e me vista família de Palmo, pero 62 é buque aqui tá queda imprimir, e na escola, tur muito como a escola está sem a cantiga nem. Mas ora nós vimos um documental com Ryan não de bari minha persona traz é tempo na aí, ora nós só põe fei mai na. So Maybelline tá FAME, siglo como põe Female Aruban Musical Icon. Ayer ma adopté, me disse Maybelline do nasce na América le viram EGOT. Que é EGOT? Quem sabe? Já domingo você drome, você mira Oscar. Thank you again. Thanks a lot. EGOT. Nota A, hot. You know? Thank you. Maybelline, hasta en América, lo estaba diciendo que sobre cuánto es de una trayectoria de educación, enseñanza, lo que el hace significa paisaki. Y mes cosas no estaba de otro. Pierre-Antoine Lawford, dijo, también trabaja como policía. Estima Aruba, un vez que nos vete num cantiga dice na Aruba dedica, Aruba duce Aruba. Quer dizer, nós mira, e gente não cabine, imigrante que adoptar e estima o lugar aqui. Também esta parte de Julio Prenar nos mostra um vez que não, e aqui não nós visa o que está promover cultura e folclore, Maybelline. Wem tá é fundador, outro visa Nestor, de literatura caribense, aqui, de professor catedrático Michiel van Kempen. Ela denomina sai, o está mais tranquilo que sai com Emilto, pero tem outro também. Antes de mencionar Bert Passman, que nós mira vez que de debug não. Lá que nós sigue, antes, e eu, cambio, mas nós vimos nosso papel de analog to AI, porque nós está dentro da era moderno, também nós sai, aliança com a biblioteca tem, e lo que schooling está assim, e lo que não está assim com Ana. Como nós pronunciar a palavra aqui? Mata kunang a planta para ibagi di resiliência. Kung tayama mata ay ko viento ng alisio. Meron papiamento. Mira kung nós assim papiamento, viento alisio. Nós sabisa veld van antes nós sabisa bui, pero também os balote dat holandês. Dus kung nós tayama mata aqui. Dividivi to, onde bisam isi. Outro bisa watapana. Mira. Sí, nos no trabalha seguir aqui dentro, pero de onde palavra abine, origem e ora na cabi pane, realmente se passado num bom explicação de, sin embargo, me gusta coba e busque essa aqui uma bem hanhela de buki, anto nosso amigo Jesus, bambek, Henry tapape di lanta para watapana, pero watapana, aguapat panat, essa aqui uma palavra injang, indio, coabing, anto lagang bisa nos tinha referência na, pero na cabi halepa bosta na mira, dona na chance, pessoal Maybelline tabisa, música tabida. Não se cabe explicar isso aí. Arma para defesa, canção e poema. Sinha-nos cultura, folclore, poema, canção e de Caribe, pero em especial, maneira de Aruba na papiamento. Até dois romanos, primo romano, Bancanta, 1948, 1962, e essa aqui, o senhor que nós temos também traz de Jennifer Laclay Bosom, que documentar e buki de Vocilândia
basta año. Nós estamos mirando na feira começar 1981 até 2015 e Maybelline Arons Cruz, digna la Clay Herrera, e hope mais, um Eric Rincones. Pero aqui nós que mostra, não está gaba, solamente entendo que essa broma. Merton está entendendo que essa broma. Formalidade é tem. Pero nós, por estar orgulhoso de começar onde promena maestro certificar com fundação Vocilândia Escolar que dia aí promete de 2 anos e cantica mestre na papiamento autêntico. E me mira Emil dan donan aqui não. Me mira Charus, canto me diz que bonita pouco dia me dá que recebo para sair. Contami ai si madushi die temporan. Esta pone a essência de Arubano. Dengue canção que eu falo aqui. Lá que nos mira bocara eu falo. No vai blues. Eu falo que como mucha canta canção e forte aplauso pé. E assina for de Ferdinand Carion, te Jeon, dos feie tempo aí te awo, Vocilândia, César Olarte tabisa, en public kuta Vocilândia. Jan semeler, quiere decir, persona na que casi viniendo fer de Fátima Colegio y matraja na 75 mi primaria como maestro, anto botabisa orgulho botin. Wim, é homem que a dedicar mais hopi, me tivesse tempo na investigar, e essa aqui, cada está onde é método na holandês, nós visa leergang, so tur gente para pedir método na leergang, nós temos coisa aqui, mas sobre hora botar book para leerling, explicação que tur coisa de, não que book então botar par de oefening maneta para dar antes na, e que tem gente te dia já está dando a assassina, não por, tempo cambia. Wim, Prêmio Literário Ernesto Rosenstand 2026. Ernesto, formador de Hopi de Nos de habla hispana. Chacho, si empiezo con el español acá, yo puedo traducir y ir allá. Ernesto Rosenstand, manera de visa, un hombre hispanista, lo que Wem a producir. Miren aquí, algún día, no te vayas en detalle de y Hopi más. No se pone una exposición un poco de DJ, iluminación aparte. Guarda, nos que mira Wem junto con Henry. 2 personas que reseñan Masha Hopi, 2 personas, 2 puntos de referencia, gente que publicar. Pues Hopi de nós, la comissão está papia, está organizada, está aqui, está alguma coisa, pero gente que publicar, que escreve, que está ponendo. E depois me bisa Wem Awe, me bisa com a reseñar também Masha Hopi coisas de teatro, que nós vimos ano passado, e assim nós seguimos. E book aqui nós escolhe 6 pessoas dentro, um Ernesto Rosenstand, Guadalquiri, Henry Abibe, Cubena nang abri, traduzir Blutoffer, Frank Boy, o também me bisa está docente, está doctorandos Nederlands, e também assim ALW, ciência de literatura. E nós também, essa aqui, então uma pessoa que não se olvida, ela faleceu recentemente, um par de anos passados, sabe que me disse, Alvin Toppenberg, pero a pessoa aqui na 81, 77, que vai já a publicar sua tesina de papiamento. E nós não sabemos. Como nós vamos passar? Então, se ela se também sabe que é um sinal, como eu tenho que voltar a começar, mas não é apresentação. Choram triunfo de em vez de abandonar-nos. Error de molestar-nos. Então, para pedir traição, passou botar de uma gente, chance para dizer, ilusão por vir a menos. Aí dolor não pode boa não baixa água. Aunque, em vez de botar ignorar o esforço, ingratitud em vez de pago, pero tampouco não existe, não está agradecido. E com incompreensão, em vez de corta na sonrisa, não está vira sério, aunque turcos está parece vano, lo ami, abo, nos lo volve começar. Shona, me talaguete aqui. Nos senhor payama nada menos que Aurelia Cruz Dilante, número 2 de Poeta Patria. Por favor, pasa adelante. Boa noite, público presente. A mim sim não papapia mesmo com Mirto, pero me trabalho por base me best.
Mi poema se llama Mi Tierra. Mi tierra, mi país, é adro mayor de mi corazón. Boa historia ta é fuente de mi inspiración. Awe, mi quer honrabo pa bo lucha incansable. Bo esfuerzo pa bo autodeterminación ta sin duda admirable. Mi tierra, mi país, mi isla vibrante. Botón joya de un valor impactante. Fuerte y valiente, bo para bo so resiliente. Awe, 40 años después, nos está celebrar bo status aparte. Mi tierra, mi país, nos orgullo nacional. Admirar pa hopi, bo carisma, ta sin igual. Bo bandera blau, strepigel, rand blanco, estrella cora. Tabula rond mundo, y ta hopi admirar. Mi tierra, mi país, mi barranca, adorar. Bo alogra, bo himno, bo escudo, bo papiamento, estima. Bo alogra, bo gobierno, bo constitución, y bo mesum parlamento. Ahora bo mes por decidir. Es un tushi sentimiento. Mi tierra, nos isla, nos país, na onde imigrante nang di tur nación, ta traja junto y ta viva feliz. Mi tierra ta chiquito arriba mapa, pero grande na bendición. Mi tierra, Aruba, bota digno de tur admiración. Masha danke. Machadanque Aurelia Cruz, poeta patria número 2. Siguientemente, Marilis Becker, acompañada por Johnny Scarbay. Fuerte aplauso. Poeta patria número 1. Aruba, den viento tabiba historia y den bonubianan silueta de cada cara, cada alma que forma nos isla, ta flota, sonido de coração que angela, sonha, estima, ta queda gravar. E tur a tarde, bobrisa ta harmoniza. Aruba, dushi, terra. Calba, nota caileu, foi su palo. Nos isla, ta pulsa, vida, tumba tabati den su suela e su gente nan tacana cu cheito. Pia ta marca passo den dos, arrubiano ta nos. Ora vida sacudi
e força flaquea. Nos espanta, ventabal ta pasajero, nos lo surpasa. 50 años, bo bandera tawaya e himno resona. Mané barranca su hendenan no taquibra. Aruba su chispa ta den sonrisa de su hendenan. Wak com eta bria com cordialidade. E coração que tá bate, tá vivo. E em história para contar. E alma de nossa isla, tá su pueblo e história. Mané Priquichi tá anunciar sua chegada, e em dibuia e color. Luz lo brilha riba nos isla. Sopla viento, sopla, cubre-nos que mantel de liberdade. Nos ta honra Aruba, nos pátria aprecia. Fuerte aplauso. Marilis Becker, poeta patria. Número 1, y Johnny Scarbay. Siguientemente me quedaré adelante contribuyente del proyecto Testigo Silencioso, Olga von Bockhoven. Boa noite na turgente. Tá prazer para mim estar aqui na noite para me introduzir na bolsa projeto muito importante para nossa comunidade. É Testigo Silencioso. O Testigo Silencioso é uma iniciativa de Fundação Museu Arubano e é programa para criar conhecimento e educação sobre o passado de esclavitud, memória e herência na Aruba. Identidade cultural de Aruba aborda formar dor de migração e resistência, reflejando uma história entrelazada de diferentes pueblos. Sin embargo, experiencia en relacionar con esclavitud ha quedado en sombra para poco tiempo, creando una falta de conocimiento y comprensión del pasado de la isla y nuestra identidad. Aunque Aruba nunca ha funcionado como una colonia de plantación, esclavitud y comercio transatlántico ha influenciado profundamente su desarrollo social y económico. Fort Southman y Willem III Toren da símbolo importante de la historia aquí, testimonio de resistencia y cambio. En su contexto histórico, Aruba ocupa un rol de periferia del sistema colonial holandés, mientras que Curaçao estaba centro principal de poder y defensa. Na final del siglo XVIII, idea de libertad, igualdad y derecho humano ha circulado en Caribe, causando así una lucha para la libertad, incluyendo la lucha en Curaçao, liderada por Tula y Carpata. Como respuesta, la autoridad colonial ha fortalecido defensa e implementado planificación militar en Aruba, culminando en construcción de Fort Southman, una estructura que te ahora representa en memoria histórica aquí. Proyecto Testigo Silencioso está enfocado para recuperación de memoria histórica y de creación de una narrativa más inclusiva, donde restaurar patrimonio, exhibición temático y programa educativo integrado en escuela y comunidad. El proyecto está aumentar conocimiento y corregir mal comprensión histórica. El objetivo principal es para fortalecer conocimiento de la esclavitud transatlántico y su impacto en Aruba,
mientras que promueve inclusión, pertenencia para empoderar a comunidad de Aruba. El proyecto incluye restauración y también otro programa conjuntamente y sostenido para una red de instituciones cultural y académico, que incluye museo arqueológico y mi por visa que é um prazer para ter de Stichting Stilverleden também, Mika, a noite conosco e dia que nós também temos de sua própria história biográfica e seu viagem personal para chegar a compreender sua própria identidade, algo que é necessário também para nós na Aruba. Me por visa que depois nós seguimos na MEI com Rebecca Rose e documentário assim chamado Francisco e Eugenia, que toma lugar na Center for Lifelong Learning na Universidade de Aruba. E 1 de julho nós temos evento especial organizado com a Plataforma Nacional Herência de Esclavitud Aruba na Fort Southman. Também me por adelantar, tem outro gente e lecturers, participantes, que nos lo anunciar depois, pero mi por visa acaba que nos lo tem e honor de ter ida dus na Aruba, com Traces of Sugar, e também para introduzir na nossa comunidade New Licht, documental que ela faz tocante Rijksmuseum, sua exibição tocante esclavitud. Nota que dá-me nada mais de chamar para adelante Ghislaine Winterdal, passo eu tenho hope mais para compartilhar com você boa noite acerca do desenvolvimento novo do projeto aqui. E me espera de WAC você tour na evento do Awareness Program. Masha danke. Danke Olga van Bokhoven, meneer Bossamera, Biblioteca, Centro de Información, nos lo sigue. Ahora que con Ghislaine pasó, también una cosa importante para mencionar. Bueno, boa noite. Permitimos em nome da Fundação Museu Urbano para agradecer a tour para ter a noite. Em realidade, Olga já elaborou extensivamente o projeto aqui. O projeto, em verdade, está encerrado 3 componentes, de qual nós temos parte de restauração de torre, lo qual Olga já elaborou e ele culmina também com uma bonita exposição, qual Olga também lo lidera. Banda de Awareness Program, nós temos também aspecto educativo, e essa aqui está uma colaboração com a Universidade de Aruba, e está agora getrek door die, e está desejado para desfrutar de a noite, e me também lagete aqui. Mas danke. Hopi danke Ghislaine, en verdad, un par de encuentros para elaborar y seguir con el proyecto. Y así hay un par más que no mencionaba, pero tiene tiempo, vos no me entiende, en el lunar Cutabini. Siguientemente me quiero llamar directora de biblioteca, Manesa Visa, ya un motor, Astrid Breton, que está percurada para toda costa que está alineada. Uma noite na cada de Bolsonaro. Lo me por bahasiele pouco na holandês, pouco na papiamento, para Maria também por volgnos. Welkom hier in de Biblioteca Nacional Aruba in het kader van celebração de nossa identidade. Me duna bom menino na toerislang aqui presente na noite especial aqui, na nos Biblioteca Nacional Aruba. A nos reunir para celebrar algo hobby profundo, nossa identidade. A celebração de aqui é não somente evento, pero momento de reflexão, de reconhecimento e de união. Nossa história consiste de hopi capítulo, algum llenado de dolor, outro de resistência e hopi de orgulho. Dus vanavond staan we stil bij wie wij zijn. En dat betekent ook stilstaan bij waar we vandaan komen. Dus ons te para quieto, stil, de presença de passado. Passado que por hopi tempo queda como
un testigo silencioso. Pero awe nos está una voz na historia aquí. Onze identiteit is opgebouwd uit vele lagen. Verhalen die verteld zijn, maar ook verhalen die lang stil zijn gebleven. Nos corda experiencia de esnanco abiba en esclavitud. Y también nos reconoce el lucha de nos pueblo indígena. Esnan kuhopi viaja no ahaya ng lugar de historia oficial. Toda historia aquí, de parte de quien nos está awe. Wanneer we spreken over het slavernijverleden, denken we vaak aan de transatlantische geschiedenis. Maar het is belangrijk dat we het volledige verhaal erkennen. Ook die van de inheemse bevolking. De mensen die hier leefden en eveneens tot slaaf werden gemaakt. Pas wanneer we alle stemmen erkennen, kunnen we echt spreken van een gedeelde identiteit. Vanavond luisteren we naar die verhalen niet alleen in boeken of lezingen, maar ook in wat tussen de regels leeft en wat soms nog steeds un testigo silencioso. Maria Karch is antropoloog, docent en oprichting van Stichting Stilverleden. Die sinds 2014 voorlichting geeft over het Nederlands slavernijverleden. Zij is in Suriname opgegroeid en woont sinds haar 19e in Nederland. Stukje bij stukje leert zij wie haar voorouders waren en hoe het slavernijverleden verbonden is met haar eigen familiegeschiedenis. In dit persoonlijk boek, vol foto's en herinneringen, neemt Maria Karch de lezer mee op haar ontdekkingsreis. Nos que agradeci Maria Karch para compartir sua investigação e sua vista riba stilverleden. Seu trabalho te ajuda-nos a abrir vista riba um passado que te pedi para worden compreendi, reconheci e respeitar. Tegelijkertijd is deze avond ook een moment van erkenning en waardering. Nossa honra e contribuição de Maybelline Arons Cruz e Wim Rutgers, que ajuda a manter e promover nossa cultura e ter nossa história viva. We zaten vanavond Maybelline Arons Cruz in het zonnetje. 50 jaar geleden stond zelfs dirigent bij een historisch moment. De vlag en het volkslied van Aruba en afgelopen 18 maart was hij daar opnieuw. Dat is niet alleen toewijding. Dat is levend erfgoed. En brengt een brug tussen generaties. Ook eren we dochter Wim Rutgers, die dit jaar op 27 maart de theaterprijs ontvangt voor zijn gehele oeuvre. Zijn werk heeft bijgedragen aan het zichtbaar maken van onze verhalen, onze taal en onze cultuur. Hij helpt ons niet alleen te kijken naar wie we zijn, maar ook te begrijpen waarom. Nos identidad no está algo fijo, está algo que nos sigue forma junto, día para día. De nos idioma, nos música, nos tradición y también de nos memoria. Hun bijdrage laten zien dat identiteit niet alleen iets is uit het verleden. Het wordt elke dag opnieuw vormgegeven door mensen die zich inzetten voor cultuur, kennis en bewustwording. Laat deze avond daarom niet alleen een moment van reflectie zijn, maar ook van verbinding. Een stap richting een toekomst waarin we ons verleden volledig erkennen en samen dragen. Lagi anoche aquí te paso más de encaminda, de comprender quem nos está, de una nos está bien DJ, y con nos persigue crecer como un pueblo unido. Me te invita tu gente para escuchar, para sentir y compartir, y más importante, para seguir diálogo después de awe. Masje pa bien na Maria Karch, Maybelline Arons Cruz y Dr. Wim Rutgers. Y masje danki, y láganos celebrar nos identidad junto. Awe dedica na Maria Karch. En we gaan
Astrid, un día más, dank je, un fuerte aplauso para Astrid. Un partner, Jesus Tempo Tabula, un partner, Feora Kabinbeck, Fehulanda, dat is commissaris 2001, con proyecto de manera Hans Christian Andersen, Gabo, Gabito del Alma, Gabriel García Márquez. Pronto otro año, 1927 para 2027, lo cumple su centenario. Nos está claro para seguir. 3 minutos een paar minuten die película que nos filma en Amsterdam, para 1 hora con Maria Karg, y así también nos está bij de Aruba, para otro lugar para filmar gente, saque un parte de gente nos lo pasé en la televisión, y después Maria Karg lo iba su charla. AWE dedica naar Maria Karg. En we gaan dit gesprek in het Nederlands houden. En het gaat over 3 woorden eigenlijk. Van het verleden naar het heden en naar de toekomst. En jij gaat ook op zeer jonge leeftijd antropologie studeren. Dat is de eerste studie? Nou nee, want ik was in Suriname was ik al in het onderwijs. Vertel iets erover. We weten dat we daar zoveel met het onderwijs hebben, maar oké. In Suriname was het al begonnen, maar omdat er ook gezegd werd van, nou ja, als Maria eigenlijk hier blijft in Nederland, nee, hoe was het dan is het diploma niet geldig. Dus laat ze maar ook naar Nederland gaan en dan maakt ze het af. En dat heb ik dus gedaan. Oké. Ja. Het onderwijs. De Pedagogische Academie in de dat was de Pedagogische Academie, ja. Maar, en nu komt het. Meneer Ram uit Hello, die zei tegen mij op een goede dag, Maria Karg, jij moet niet denken dat jij een baan krijgt. De Hollandse meisjes krijgen eerder een baan. En dat was voor mij de reden om, dan ga ik niet solliciteren. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Dat kwam later. Ja. Ben ik boos? Nee. Was dit al discriminatie? Ja, jaren 70. Met de kennis van nu zeg ik ja. Leeft meneer Ram nog? Ik denk het niet, maar ik zie hem nog zo voor me. Okay. Nee, maar inderdaad, we hebben allemaal van zulke herinneringen. Maar dus de stap dan, geen onderwijsres, niet gaan werken, et cetera. En toen ben ik gaan studeren en toen ben ik want ik moest natuurlijk ook geld verdienen. En alhoewel mijn ouders dus stuurden wel geld hoor, want ik moest natuurlijk ook leven, maar... en toen ben ik nu zeggen ze de zorg, nu noemen we het de zorg, maar ik ben dus in de psychiatrie en in de psychiatrie ben ik gaan werken en alles wat daarmee te maken had en ook als therapeute en nou, die richting ben ik opgegaan. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat was heel goed. Het was echt ook een hele goede ervaring, een hele goede leerschool. Ik geloof dat ik er zelfs 13 jaar gewerkt heb. Dus na mijn studie, werken en studeren, dat was het toen. En toen had ik zoiets van, ik wil wat anders. En toen dacht ik van, ik ga naar de universiteit, want dat is eigenlijk wat ik ook wilde. En toen ben ik antropologie gaan studeren. Me introducí Maria Karg, no desconocí, pasó de un proyecto onder de hoede van de Heer. Nos atrece Maria Karg aquí, nos ha visitado diferentes exposiciones y el link que está aquí está, ahora crea amistad, die trabajo también, y un dinante presidente, que estaba de voorzitter, que nada menos, me queda un aplauso bij, que está amigo Dr. Artwell Kane. Please stand up. Please stand up. Sa aqui um amigo de Amsterdam,
voorzitter, die Ninse, nos vai Cartagena de Indias. Sorry? The director. I thought I was looking at you, I saw you going. Director of Ninse, por favor. Artwell Kane, nos viaja vai Cartagena de Indias, nos vai Panama y diferente cosas. Se la ponemos vertaal pe. Maria, even geduld. Ik zal dit moeten vertellen. Ik heb moeten vertalen voor Artwell Kane in Cartagena. En hij zei tegen mij, Mito, I think if you were, this was a law case or suit something, I would get problem because you're telling them more things than you should. Thank you. Even kijken. Deze bril eraf. Nou. Bonochi. Danki Pabini. Mitahopi contentu dita ahi awei. Welkom allemaal en fijn dat u er bent. Maar nu ga ik mijn lezing verder in het Nederlands doen. Ik heb nou ja, laat ik eerst beginnen te zeggen dat mijn boek Stil Verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis, beschrijft mijn familiegeschiedenis naar een verleden waarin mijn familie lange tijd nauwelijks werd daarover gesproken. Ik heb een klein fragment voor u. Een zoektocht die begon eigenlijk met een persoonlijke gebeurtenis. Luistert u. Na 10 jaar in Nederland te hebben gewoond, vloog ik op mijn 30ste verjaardag terug naar Suriname, omdat mijn vader ziek was. Toen ik bij zijn huis aankwam, zag ik hem al op de veranda zitten in zijn vertrouwde hobbelstoel. Dat beeld staat mij nog altijd helder voor ogen. Niet lang daarna overleed mijn vader. En enige tijd later ging ik nog een keer naar zijn huisje. Alles stond er nog zoals hij had achtergelaten. De hobbelstoel die stond nog op dezelfde plek. Ik ging erin zitten en dacht aan de gesprekken die we hadden gevoerd en aan alles wat ik hem nog had willen vragen. Op weg naar de veranda viel mijn oog op een doos die me niet eerder was opgevallen. In die doos zaten brieven, kaarten en documenten. Ik nam de doos mee naar Nederland als kostbare handbagage, zonder te vermoeden dat die doos het begin zou worden van een zoektocht die mijn leven zou veranderen. Pas vele jaren later ben ik die documenten echt gaan bekijken. Wat begon als nieuwsgierigheid naar mijn familiegeschiedenis, bracht mij uiteindelijk naar archieven in Nederland en Suriname. En tijdens dat onderzoek kwam ik op een dag een manumissieboek tegen. In zo'n boek werden mensen geregistreerd die uit slavernij werden vrijgemaakt. Ik bladerde door dat boek en keek naar de namen. En toen gebeurde er iets onverwachts. Ik zag ineens een naam. Ik zag ineens een naam staan die ik kende. Wat denkt u? Karg. K-A-R-G. Dat is mijn meisjesnaam. En op dat moment begon mijn zoektocht pas echt. Vanuit dit persoonlijk verhaal neem ik u graag
verder mee. Ja, ik ben geboren in Suriname, een land met een indrukwekkende natuur en een geschiedenis die nauw verbonden is met Nederland. Hier begon mijn leven. Ik kreeg een brok in mijn keel, sorry. Een plek die voor mij vertrouwd was, maar waarvan ik later pas de diepere geschiedenis zou leren kennen. En als u heel goed kijkt, heeft u mij misschien wel ontdekt. 9 jaar oud, lange vlechten en strik in het haar. Mijn vader, Michel Karel Karg, en mijn moeder, Mathilda Cornelia Agathon. En weet u, ik kan me dat als de dag van gisteren nog herinneren. Hoe dat voelde, hoe dat was. Wij zouden bezoek krijgen, of wij kregen bezoek. Maar wie er op bezoek kwam, dat werd niet verteld. En pas vele jaren later heb ik dat allemaal begrepen. We gaan naar het volgende plaatje. Ja, want wat u hier ziet, dat hoort ook bij de familie Karg. Iedereen is familie van elkaar. Zo gaat dat, ik denk ook hier. Tante van de Keizerstraat. Zo noemden wij haar, omdat ze in de Keizerstraat woonde. En wat deze avond bijzonder maakt, is dat Carolien, u heeft mij vast haar zien begroeten. We hebben elkaar begroet. Carolien is de dochter van Tante van de Keizerstraat. Ja. En opa Pang Shu. Carolien, fijn dat je er bent. Ik was 14 jaar oud toen ik Carolien ontmoette. En daarna hebben we elkaar nooit meer gezien tot nu. Het verhaal over Carolien, haar ouders, die kan ik nu op dit moment niet vertellen. Maar dan moet u dat boek maar lezen, want daar staat het. Goed, het is 1970, wat kan een mens veranderen? Oei, oei, oei. Niet lang daarna veranderde mijn leven. Ik vertrok naar Nederland. Een nieuw land, een nieuw begin. Eindelijk was het zover. Alles was anders. Ik moest mijn weg vinden in een andere omgeving, een andere cultuur. En het verleden speelde op dat moment nog geen rol in mijn leven. Ik kwam in een Nederlands gezin en u ziet het, welkom in Holland. Als ik dat nu, vandaag de dag naar nu zou trekken, wat is Nederland, wat is de wereld veranderd? En hier, 19 jaar oud, begon mijn leven. Klein, maar het was mijn eigen plek. Daar, op die zolderkamer in Castricum. Oké, we gaan een zwaai maken, een behoorlijke zwaai. Want op dat moment, en ik zei het al een paar keer, dat ik nog niet nadacht over mijn familiegeschiedenis. Maar jaren later, toen ik in archieven begon te zoeken, kwam ik documenten tegen die mij terugvoerden in die tijd. En een van die documenten, ja, was dit doopregister. Hier vond ik de naam van mijn Duitse overgrootvader. En ik heb er een pijltje bij gezet. En u ziet het staan in het Duits. Johann Matthias Karg. Dat was dus mijn overgrootvader. En in de archieven vond ik ook documenten over manumissies. De vrijmaking van mensen die in slavernij leefden. Ik bladerde door een manumissieboek.
Dit is het manumissieboek wat ik toen bij het NINSEE, toen ik er werkte, Aartswel, gekocht had. En toen zag ik ineens een naam die ik kende, Karg. En ik zei het al, dat is mijn meisjesnaam. En daar ontdekte ik dat mijn overgrootmoeder, die als Koba geboren was, na haar vrijmaking, een nieuwe naam kreeg. Jacob, ja, hier kunt u het zien. Jacoba Jaspis. Ziet u dat? Leest u mee. De slavin Koba en haar kinderen. Karel, Michael en Gottlieb. Jacoba Jaspis. En ik hou dit even omhoog, zodat u dat kan zien. Ik heb hier de steen Jaspis. Dit is het. En daar is een naam aan gegeven. Dit is een half edelsteen en het komt uit Duitsland. Want die familie, zei het al, die kwam uit Regensburg aan de Donau uit Duitsland. Want daar ontdekte ik dus mijn overgrootmoeder, ik zei het al, en zij was slavin, een vrouw die in slavernij had geleefd. En toch kreeg zij een naam die tot op vandaag in mijn familie voortleeft. Maar Jacobus, of Jacoba, die kon dus niet lezen of schrijven. Heb ik wat? Nee, ik heb het verkeerd, sorry. Die naam, dat zei ik al, die komt uit de wereld van mijn Duitse familie, waar steenhouwer een ambacht was. Dus mijn overgrootvader, de vader van Johann Matthias Karg, George Michael Karg, die was steenhouwer of steinmetz. En hij behoorde tot de ambacht schilder. Vandaar die steen. Zo werd Koba dus Jacoba Jaspis. Via deze lijn, u ziet hier, ik heb een gedeelte hiervan. Via deze lijn loopt mijn familiegeschiedenis verder door van generatie op generatie. Ja, en hier kom ik dus echt vandaan. Van deze lijn stam ik af. Moet ik daar naartoe lopen? Ja, ik zal even wijzen. Kijk. Dit is mijn grootvader. Gottlieb Johann was hoofdonderwijzer in het district Nikeen. Daar is ook mijn vader geboren. En mijn oma, grootmoeder, ik heb ze natuurlijk niet gekend. Dit zijn dus hun kinderen. Uit deze familie kom ik rechtstreeks vandaan. En het volgende plaatje. Lijk ik op hem? Wat denkt u? Moet ik even die bril afzetten? Wie is dat? Zou mijn vader dit verhaal geweten hebben? Ik zal het nooit weten. De doos met documenten die hij achterliet, werd het begin van mijn zoektocht. Ja, er komen een paar dia's. Dit landschap, het herinnert aan de plantages waar mensen leefden en werkten onder zware omstandigheden. Ja, dit is een ruïne van een katoenplantage. Want Johann Matthias Karg was trouwens plantagedirecteur van de katoenplantage Johanna en de Zwarigheid. Ja. Ja, dit hoort er ook nog bij. En in zijn testament bepaalde hij, Johann Matthias Karg, 1841, bepaalde hij dat Jacoba Jaspis en de 3 zonen zijn erfgenamen waren. Maar Jacoba die kon niet lezen, ze was slavin en ze moest maar aanwijzen bij het maken van het testament wat was. En
al die 19 jaar dat ik in Suriname heb gewoond, ik kende dit huis niet. Nooit, was me nooit opgevallen. Maar het stond, vroeger was de Kom B, want daar staat het huis nog steeds. Dat was vroeger een elitewijk. En de Kom B is genoemd naar een Nederlander, Nicolaas Kom B. En ik kom nu aan het slot, want wat begon met een doos vol brieven en documenten, werd een zoektocht naar mijn familiegeschiedenis. Een zoektocht naar een verleden waar lang over werd gezwegen. En door dit verhaal te vertellen, krijgt dat stille verleden een stem. Ik dank u wel voor uw aandacht. Zijn er vragen? Zijn er vragen? Hallo, hallo. Ja, nou dat is een hele goede vraag, want zo stil was dat verleden natuurlijk niet. Wat zegt u? Ja, het werd stilgehouden en ik kom echt uit zo'n familie. En wij waren niet de enige. Er waren natuurlijk, denk ik, ook heel veel families die daarover niet spraken. Het was een taboe. Schande? Ik weet het niet. Mijn ouders die leven niet meer. Ik kan het ze niet meer vragen. Alsjeblieft. Andere vragen? Luc Alofs. We kennen elkaar al lang. En dit helpt ook niet, geloof ik. Hè? Nee, ja, goed, we doen het ermee. Je gebruikt het woord slavin. Er is natuurlijk een hele hoop te doen over de uitdrukking slaaf, tot slaafgemaakte, tot slaafgemaakte. Wat is voor jou de reden om het woord slavin te blijven gebruiken? Dat is een hele goede vraag. Dank je wel. Die had ik trouwens ook verwacht. Dat is helemaal niet erg. Op die manier respecteren wij elkaar natuurlijk. Maar je zag ook in het register de slavin. En op deze manier moet het vanuit een historisch oogpunt blijf ik dat slavin blijf ik houden. Want ja, we kunnen later nooit meer weten hoe het eigenlijk gegaan is als je het hebt over woorden, over zinnen. En ik respecteer als men tot slaafgemaakte gebruikt, maar ik gebruik slaaf en slavin in historisch context. Maar inderdaad, het is een hele goede vraag. Zijn er andere vragen? Want we kunnen erover uitweiden. Want we weten, de vertaling van mijn zuster, de Negrijn, die heeft ook voor hetze gezorgd op Curaçao. We waren daar. Wat gebruik je dan? Mi negrita, mi roman. En dat is onacceptabel op Curaçao dus. Nee, het is zoveel. Al Sharpen die heeft het N-woord begraven in New York. Begraven om het niet meer te gebruiken, maar het wordt nog steeds gebruikt. Open woordenboek Spaans. Zoek even naar negro, je zult er zien. Bladzijde vol. Nog steeds. Offensief of niet? Andere vragen? Het is uw kans. Aura. Wie? Eenmaal. Tweemaal. Hoe lang heeft uw onderzoek geduurd? Nou, toch wel een aantal jaren. Ik was er eigenlijk mee bezig zonder dat ik dat wist. Zo gaat het. En nu ben ik dus bezig met mijn tweede boek. Daar doe ik dus ook onderzoek naar. Dus daar ga ik dieper op in. En ik doe dus onderzoek in de kerkregisters. 17e eeuw in Regensburg. En ik kan eigenlijk zeggen dat wat Nederland is, wat digitalisering betreft, veel en veel verder dan Duitsland. Nu pas
eindelijk kan ik dus in de kerkarchieven. Dus daar vind ik ook heel wat informatie. Onderzoek doen en schrijven tegelijk. Andere vragen? Want dat... Mayra. Oh, die meneer, die was er gisteren. Want die heeft heel veel boeken geschreven en heel veel onderzoek gedaan naar de tijd van de slavernij in Suriname. Heeft u helemaal geen contact met haar gehad? Want zij heeft veel onderzoek gedaan. Ik ken Cynthia, maar mijn verhaal is iets ander. Oh. En vanuit een ander perspectief. Oh ja. Ja. Oké, dank u wel. Dus met alle respect nogmaals, want we moeten elkaar respecteren. Maar weet u, verschillende perspectieven, die kunnen echt naast elkaar bestaan. En dat moeten we ook respecteren. U denkt daar zo over, u denkt daar zo over. Maar we respecteren elkaar. En mocht iemand hier contacten hebben met Cynthia McLeod, het is haar gevraagd al een paar keer om hier naartoe te komen. En wij konden die match niet doen zoals zij op een ander eiland hebben gedaan. Want we zeiden het, wij kunnen dat niet zo groots voor u organiseren. Dus mocht er iemand hier, laten we zeggen, dat in overvloed hebben dat hij het kan financieren. Laat het weten, ik heb contact met haar. Want we hebben 2 films van haar. En een vriendin, een kennis van ons, die heeft dat gedaan. Dus die contacten zijn er. Laat het weten. Mijn telefoon 7426274. Vraag van Ronnie en voor mooi. En dan, ja, ik zei voor mooi. Ronnie. Ja, mevrouw. Fantastisch. De vraag, ja. Oké, dit is Oranje Stad. In het verleden was er een hele grote taboe hier op het eiland. Wij zeiden, nee, er is nooit slavernij hier geweest. En dat is niet waar. De vraag, Ronnie. Hoe voelt u zich? Dit is een gedeelte van Montplaisir. En dit gedeelte vroeger, het was een plantage. Hoe voelt u zich als Surinaamse, Hollandse, van Duitse afkomst, enzovoort? Kunt u ons iets vertellen over uw gevoel nu? Dank u wel. Nou. De buurt is Montplaisir en het is een plantage geweest. Ja, ja. Nou ja, hoe ik mij voel. Ik probeer dan terug te gaan naar hoe dat vroeger, want het was een plantage, zei je hier. Ik probeer terug te gaan naar hoe dat geweest zou zijn. Dat is heel erg moeilijk en toch ben ik me ervan bewust hoe de mensen hier geleefd zouden moeten hebben. De slaven en slavinnen. Ik weet dat er in Suriname is er trouwens ook een plantage, die heet Montplaisir, dacht ik. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar, ja, hè? Maar inderdaad, het is een gevoelskwestie. Ik denk dat dit, laat zeggen, verder weer... Ik had ook een vraag voor Fumoy. Dat heb ik gedaan, maar jullie hebben het niet gezien. Wanneer kunnen we u terug verwachten voor dat boek, dat aanstaande boek? Dus dat is een vraag. Zometeen Fumoy. Maar inderdaad, kijk. Er moet hierover gesproken worden. Want inderdaad, een broer van iemand die hierin zit, die heeft, laat zeggen, wat op Aruba. Dus ontkenning, et cetera. Maar we weten het, laat zeggen, Jean Henriques van Curaçao, doctorande Jean Henriques heeft onderzoek gedaan, wat er met de generaties verder gaan aan trauma, aan pijn. En dat mensen niet kunnen verklaren. Dus ik sluit dat even. Maar er zijn gevoelens bij mensen die later komen. Er moet erover gesproken worden. En het gaat niet om de schaamtegevoelens, want ben ik een zoon van iemand, laat zeggen, die slaaf, of laat zeggen, een slaaf geleden. Dus die vragen die zijn heel erg moeilijk. En zoals je zegt, hoeveel jaar geleden hebben we het over? In ieder geval voor 1863. Maar dat is dan... Ja, mag ik even...
Nou, ik vind we zitten nu in 2026 en ik vind het heel goed dat nu eindelijk, ook hier, maar ook in Nederland, slavernij echt de aandacht heeft. En Aardwel, mijn vroegere directeur, waar ik verantwoordelijk was voor presentatie en educatie, ik zeg met z'n tienen, en ik noem het woord, wij waren pioniers. Pioniers zijn wij geweest in die tijd. Van 2003 tot aan de subsidiestop, tot 2011. Wij hebben ontzettend veel gedaan. Met z'n allen, onderzoek, educatie, nou, noem maar op. Er gebeurde heel veel. Maar uiteindelijk, slavernij heeft de aandacht. Er wordt heel veel geschreven, er wordt onderzoek gedaan, enzovoort, enzovoort. En dat is goed. En ik denk dat Aruba is nu ook op weg, stap voor stap. Ik ben blij dat u dat zegt. Dank u wel, bedankt hoor. Fantastisch, want we zeggen, kijk, jaren, en we hebben het ook via Aardwel gedaan, jaren, jaar in, jaar uit. En ik vind het fantastisch dat de parlementariër, de dame, dit genoemd heeft deze week. Maar niet dat het nu nieuw is. Want op 18 augustus wordt er Tula in Nederland gevierd. Directeur Aardwel Kane. Dus je gaat terug naar de andere twee. Campbell is net overleden. Dat ik elk jaar daar was, terugkwam. En hiermee de week daarop was een Joycelyn Clemencio bijvoorbeeld. Een Charles Dorrego. Een Jean Henriques. Dat is ook meteen begonnen. Maar hoeveel mensen geloofden erin, wilden erin geloven of wilden het niet inzien? En dat is iets dat je daarmee geconfronteerd wordt. En je reist, mensen die reizen en ik reis heel erg veel. Dus Cartagena de Indias, El Murro, et cetera, hier dichtbij. Curaçao, dus dit soort dingen. Wat zegt laten we zeggen, een van die promontorios jou? Die dingen van forten, wat is een fort? Los Corsario. Maar dat is de bedoeling, iets moet aangezet worden om eigenlijk erover te spreken, opdat die healing er is. En ook het herstel, zegt men. Want daarover wil men niet spreken. Voor mooi. Oeh. Nou, behoorlijk. Ik heb daar in het begin, dan moet ik even terug naar, ik denk dat de naam Koen van Galen, zegt die naam jullie iets? Zegt de naam u iets? Koen van Galen. Die heeft dus in het slavenregister, en ik herinner me nog in 2017, hoorde ik op de radio, NPO 1 was dat, maak de Surinaamse slavenregisters openbaar. En het was het project. Goed, lang verhaal kort. Koen van Galen leerde ik ook kennen. En hij stuurde mij een slavenregister van mijn overgrootvader Johan Matthias Karg. En ja, het was heel, toen ik dat wist en ik het echt zag staan, die ene pagina. Ik heb werkelijk dagen, ik kon niet slapen. Ik was helemaal, ik dacht, met wie moet ik daar verder over praten? Mijn ouders zijn er niet meer. Wat wisten ze? Want er werd bij ons absoluut niet gesproken over slavernij. Ja, het enige wat ik wist, op 1 juli 1863 was de slavernij afgeschaft. En dan was er feest op 1 juli. En daar bleef het eigenlijk bij. Dus dat hele slavernijverhaal, geschiedenis, heb ik ook bij NINSEE ook, dat is ook eigenlijk de ingang geweest. Daar heb ik ook een heleboel geleerd. En natuurlijk mijn eigen onderzoek. En je moet daar ook open voor staan. Ik werd me daar bewust van. Het is ook gegroeid. Het is een proces.
En dat heb ik samen met mijn lieve echtgenoot. En zijn naam noem ik. Hij is bij me in gedachten. Dat hij, dat hij als Nederlander uit de provincie Overijssel... daar was men helemaal niet bezig met slavernij. Maar hij heeft zich daar ook voor ingezet. Hij vond het heel interessant. Niet gevoelig, maar hij vond het een interessant verhaal. En daar wilde hij meer van weten. En hij is eigenlijk op eigen initiatief, ging hij allemaal boeken lezen. En toen begreep hij het. En hij zei, Maria, we moeten het niet alleen maar hebben over het transatlantisch gedeelte, maar maak het verhaal zo breed mogelijk. Want Nederland had 11 kolonies. Maar gelukkig met de kennis van nu, we weten nu steeds meer, het is aan het veranderen en het Slavernijmuseum is daar ook mee 2028. bezig. John Ja. Leerdam is ermee hard bezig, dus we hopen het. Maar het is goed, ze heeft hem laat zeggen genoemd en we vinden het, laat zeggen. Bert is hier met ons in gedachten en ik kan het nu zeggen voor iedereen. De dag dat Maria zou vliegen naar Aruba, die ochtend samen met Bert, uitgenodigd door de Bibliotheca Nacional Aruano, om deel te nemen aan Kinderboekenweek, had ze haar koffer ook meegenomen om deze verhalen te vertellen. Op het moment dat George, Jacobs, Jenny en Mirto de video aan het bekijken waren en er wordt gebeld. En dan ben ik aan het uitleggen, kijk naar je moeder, dit en dat. En nu zie ik je vader. Het zit, ja maar meneer, ja maar, kijk even. En op dat moment hebben wij een heel erg triest nieuws ontvangen, dat Bert die dag, op het moment dat ze klaar waren om naar Aruba te vliegen, hij is, laten we zeggen, heeft hij het leven gelaten. En ik zeg vandaar dat we het heel erg moedig van Maria vinden om deze stap gedaan te hebben, want ze had haar ticket en vandaar dat ze dit vandaag heeft gedaan. Dus Bert Reinders is met ons in gedachten. God bless you, Maria. Het is de bedoeling dat we ook deze opnames, deze documentaires, Rescate di Memoria, dat zijn we al, laatst hebben wij een stuk of 50 of 60 gemaakt. Dus mocht u denken in aanmerking te kunnen komen om geïnterviewd te worden,
Ay, 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 yo felicito con positivo corazón.
puxa que me gosta com positivo coração. Ai, 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 eu felicita com positivo coração. Ai, 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 eu felicita com positivo coração. Ore puxa cura lenta com positivo coração. Ore puxa cura lenta com positivo coração. Felicita com positivo coração. Ai, 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 eu felicita com positivo coração. Ai, 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 eu felicita com positivo coração. Se não passar nem que calma, só é muito opção. Zona e assina-nos por seguir. Como porta possível, estes que hoje, às 2 horas de januário, por exemplo, o grupo de aliança que corrica programa ante outro, cada está representando uma. Bom começo na januário, 21 de fevereiro, Dia Mundial de Língua Materna, agora 21 de março, Dia Internacional de Poesia. Abril, nós temos Copyright Day, também nós temos Dia de Diversidade Cultural. Aí mesmo, para casa e comentar. Está cansado? Não. Nós explica, como dito, o homem de começar. Só a goma de roseia para respirar com água. Siguientemente, nós também mira parte de documental que nós assistimos passado com o Dr. Rubén Rutgers. Fuerte aplauso para o comissário Rubén e vamos começar aqui. Bom-vindo na competição do Dr. Rubén Rutgers. Também está inexorablemente obrigado por ter a questão do Brasil. Suriname para um tempo de 3 anos e depois trabalhar em nossa viagem. Então, se decidi vai para Aruba e assim mais em contrato e Aruba para quase 4 anos sobre nossa vida, fim de setembro. Cada linha longitudinal de diferentes fases de educação em ciência. Maestro de escola, docente. Ora, estudio de Academia Pedagógica na Holanda, per me 30 anni di mia vita, nostra vita, vivo in Holanda. Per me tra 8 anni di insegnanza basica. Per durante il tempo bahaya Holandees navieren naar Den Haag, dus van vertalen en letterkunde, maar hij MOB. MOB, maar wat een annuncio voor die docenten Holandees para Suriname e nossa DCD dar-nos bij een paar jaar naar Suriname e assim a nossa DCD nessa missa na começamento estava para onde nós nascemos Suriname currículo da hoofd dirigir in de Suriname e para o Caribe e Sud-América e para estudantes também de África e Índia também pessoas multiculturalidade de Suriname mas heel grande, no? Interessante também por net voor mij in independência e criatividade das classes da Academia Pedagógica estavam hoop esforço e assim também diferente poeta entre comillas na de minha classe. Na Aruba e ora a comissão de Antilla na holandês na ilha, pero o Caribe também forma parte Nasha Central de Governo Família. Sim.
sempre está interessante ora te viva un paese nuovo, mutta interessante kita sesudah komunitas para di Asina, sempre está mi interesse para una te viva e de natura kita sesudah bala e pero una extra day Asina toch voor die Hollandees para carrière também. Ja. MOB. E depois vem também a Chile que ALB, Ciência e Literatura General. Sobre mensen die sobre planta para escrever uma tese para doutorado em tempo pero não está possível para MOB as data de 71 op die tempo passai invece nessa studia para que kita sucede agora teoreticamente diz pensei teoria de literatura especificamente e mas aqui na Utrecht universidade de Utrecht na studia na society cultural specificamente di letteratura scrivania di antia per di tabe ma ne sta proprio di obbligatorio specificamente di interesse di l'idea di persone Spanyol, pero específicamente inglés y Caribe. Y ya saben, para mi madre, y así pero teoria di literatura tentunya maksudnya definisi y se ayuda mi todo para finalizar mi tesis sobre historia di literatura di nostra città secondo come via di literatura literario tadi non un autore un testo per tante editoriale di distribuzione produzione assassina e un po' da modo di parte di literatura istituzionale e assassina di base e non si vede tentare literatura di assassina. Ora mi chiede di menzionare un favore John Scarpai, guarda lì. Capitano John Scarpai. Jangan ngomong sama saya ini untuk jalan Saudara, kabayo akan John Scarpai sama oleh seorang terbaik berproses John Scarpai dos sono da significativo e tampoco que 54 entra non so mira de lo que nos estaba viendo del bebé con John y mucha tarico que potrà pero John sabe todos que persona tanto me web a poner de base di holandês e a ideia invece non sta che tratta di chi abbia però donato les na rua se è holandês o no tinggi utala ko bisa reclamar jangan reclamar mi o pero no utala sina na la tanamapan Shona se ser un mes
Pasamos a papá, no se llama papá, mi abuelo, nada. Pero que me existe todo de lo me viene el gordo aquí. Para la pero yo no me los países, son todos la bizarreta, come, olvidar. Pero el otro pero la chupa de olvidar. Son lo que están a ver, tadi, mi bril, rockspijs, zoals je het even doet, lees je ze wat er daar staat. Ik hoor jullie. Ron heeft een vraag. Hotshot Reggae. Dat is een Hotshot Reggae. Alleen, je hebt een salera van Ali, de Rebel. Dus ze zei, alleen zo'n presentie ali, Miguel Aragasi, familie de Benelli, ze zei, mama, dat piano kan je pensare, tutto possibile, de temprano, e di 24 ore, e de solo a Sassari. Non viene a lavorare, a vedere un tour di gradi arte interessati e di container, di container per figliare de bodega que lo que pasaba ya cuando vos vamos preparar y tercero ya más nos quede ron más hot sun yo vamos a considerar a primera vez que José de negociar la mención su nombre a José Pepe Pos González. Fuerte aplauso, José. Y ya acá viene la sorpresa. Pepe, migrante que permite más a llegar a Argentina. Vive Chavela, vive Argentina. Pepe Pos González. Ese es nuestro programa, ¿no? Mientras que mañana van a preparar. En voz masculina, Javé, del grupo Melange, alguna canción, un lugar maravilloso, de nada menos que Michael Capelli. Fuerte aplauso. Canción número 2, Serenata de Amor, Carlos Cruz. Persona coordinada por un trillo. Canción número 3, Aruba. 25 de julio, Pedernal, de Jules de Paul, Pierre Antoine Loffe y René de Roy. Félix de Roy. Mientras sigue solista y Flora Haiti, Debbie Ángela. Fuerte aplauso, Fede. Cantante nan. De vida diario, el señora Ángela Ruiz. Bonita belleza, trabajo y fácil. Con cosas de balanza. Un día más. Richard Damián, fuerte aplauso, Fede. Charles Cruz. Fuerte aplauso, Johnny Stay. Músico nan, mitamiri nanan, nang abisamin biti Johnny Stay, arriba. Piano, Pepe González, Cruz. Merigamos que pabososa. Fuerte aplauso para Nang y nos está claro para comenzar. ¿Vos estás claro? Buenas noches, tú presente. Ayer, anteayer, mamá de Johnny te acordame, e também se me belin, você que já está 60 anos, com Johnny tá junto. Johnny começar como aluno se caminho, chiquito. 60 anos passar.
Después le vieron mi pianista, le acompaña Young Voices, que ahora me solista na que canta para nos gravar em estúdio. Johnny Takumi. Nós vai Venezuela, nós vai Corsal Boneiro para cantar com diferentes solistas com o grupo. Johnny também como meu pianista. E quem é meu pianista? Johnny, se vai Parte algo, parte algo. Parte algo. Va bien. Great. Pasa a tomar algo. Pasa. Maravilhoso,
y Aruba, canción por Antamay, dedicada a Messi, 1950, canción emblemático dedicada a Aruba. Canción Aruba, Dushi Aruba, de composición de Julio Pedernal. Julio Paul, Yara Lover y Tata Tata Félix Leroy. Ik had gekeken naar poner diferentes canciones para papiamento, nada que nombrar como de dichters van het papiamento. Canción Aruba, letra, y conocido por poeta, y con show Yara Juan Love. Un regalo musical con show Aruba, por el año 1950. Fuerte aplauso.
Igual
Tour Historia Consueta. Y la presencia seleccionada aquí, una año, 60 años, 64, 64, un grupo, los aventureros, a eternizar canción aquí, Martín Stania, en Santa Cruz, Stanley Albertas y Mittevisatoy Salzbach. Sa kita testimonio personal, nosotros tocando Salzbach, tu año en Holanda, te conversar con él. E então mostra que tem várias na estrada, 5 anos para passar com Hubert Leo Boy a Biba, tem várias na estrada. E aí estava no trem, bandi que ainda dá que Martin nasce, tem a caia aí. E o que me cabeça tá com aqui tô convertendo no testemunho, o sino da Mike. Sagrada tá parte de lo que digo sigue assim, aqui tô convertendo no testemunho. Si notava dat el grupo de los aventureros de Doy Salzbach que vai om buitenlands verlof no volve. Lo no hay contract del Caribbean Hotel. Je zag het testimonio di Eddie, pero mira con de un calle na varna estrada, mi te visa el grupo aquí está comenzando a suceder. Siguientemente, nos vai mirar parte de un documental, un fragmento de video de señora M.A.C. Maybelline Aros Cruz. di nostra canta da Luna Solo sobre este programa de belleza onde nós está rumba como funcionar nós está rumba para fora tranquilamente com nossa humana com nossa amiga com nossa prima também junto e te cantica nós canta e rumba nós vamos evitar pobre Luna Solo vamos passar longo tudo isso. Sempre não gostaria de uma só despesa também dois grupos também contra outro mas será que acabou e aproveita que está ganha não que você está aqui me veio para contar um tique malado e o outro também inspirado sempre na chuva oriunde que me canta eu não assim me padrões o título da toqueira você filho que cantica na comandante com ele e nós estamos cantando na escola, nós estamos assim, nós estamos na casa, a família não está assim, ela cantica no apartamento. E depois a vida também que está tempo de tupiar, o frère Alexis tem o dia de Aia de la Reina, e também o dia de Aia de la Reina ao barco, o frère Alexis também que para o lâmpada toca piano, então a começar a vir junto com o piano, que não tinha na escola, tata sia nos para nos canta e cantica no apartamento na escola está holandês nós está assim pero o frère Alexis hesita para procurar para cantica na nossa canta por ressonar e para tudo te acompanhar Tassina com o book nossa canta conhecida nossa canta cultura e cantica na tradicional nossa tabestele na Holanda para todo estudante na academia pedagógica sobre desde como começar a trabalhar mas põe como exigência o repertório para não pôr uma les de música na mistério de nosso próprio cantica na papiamento para sobre a receita nosso tesouro conhecido não mais canta na diga inglês holandês mas não quer mas primeiramente e maior mistério e papiamento nosso cantica na tradicional e também hopi a atrás de outro nossa raça mistério na Holanda mungkin nata bine estudiante nata comprele para não pôr o seu litorate con el estudio y también para trabajar después con la mira maestra. Pero en el año 90 la para precisar fue año entré en Holanda a notificarme con una nota para imprimir e book más sobre también muchas cosas Antonio que nos haciendo para que sigue ebook anteriormente acerca al coleccionador de Kuta meneer Kant e Sonja de Castro pedindo e permisso por escrito
Pamikor Hakura ibu istigiwon imprimir kerora na pa asina no estudiante academia pedagógico posigi usa ibu aki como la materia de trabajo por kami tayo na pagkaka y mantiene la policía di tres personas aquí y permiso para imprimir e malaki manera que trata contenido pero mantiene un bache no porque dos cantigas desde un solo cantica más un solo página dos canticas por ti así no podía tirar más flaco pero más alto pero el contenido era idéntico no había nada esta manera desinteresadamente me daría nunca para mi raíz ni nada ni homenaje sobre mi sistema de trabajo dimensionante gusto para lo cual y por compañía por por ejercer trabajo para cantar por algo por cantar zona bonita mami para lo grande Señor. Señor Dr. Wim Rutgers y Maybelline Arens Cruz. Minister President, Señor Eenmaal y también Dr. Anders Siegfried Dumfries. Por favor, adelante. Momento más especial. Kita admirar el señor Eenmaal Danos. El programa estava dando uma chance Nang avisado o seguinte, professor e-mail, de maneira que já malagada nós podemos começar da outra aliança que nasce e também mirar Fundação Museu Aruba também, DCA, Biblioteca Nacional
testigo silencioso, y así nos consigue. Shona, creador grande, te entregamos poco talento, e mi devi sono persona che nunca ti sali dilante, signora che Jenny Bosom, sempre che ti patrasi cortina, però ma è norma, mi romamo, bisa, te brains, ta Jenny te brains. Pero no, no estoy orgulloso de equipo aquí, personas han parado aquí, 5 aquí, 2 personas como consejero, otro que cada momento que apuntan a poner más juntos para nos forarse aquí. Vemos que su investigación, que su charla, y así na por seguir, en el momento que la confiamos, Henry está bezig tal, pero vemos ahora que está enfocado por el Caribe, todas islas diferentes, multilingualidad está paperijada en su buque, multicultural. E também sei, nós seguimos aqui e a força do país aqui tem multiculturalidade, que nós temos multilingualismo. E essa aqui, me também agora que também de tractor também e lá se tudo outro né, agora também enfocar mais arriba. E também sei forte aplauso na na Maybelline. Passa de. Mientras se entrega aqui de placat, Jenny Bosom a traducir na papiamento, for de holandês. Obra de arte multidimensional, saliendo for de base plat, de palo e de clay. Ta sigue forma diferente capa de clay na vários níveis, que ta representa el diseño de arte de teatro Aruba. Acaba com plexiglass, com inscripción de honor y mérito, y cultura junto ta forma una obra de arte de magia multidimensional, manera mabisa, dedicar y otorgar na Gerrit Wim Rutgers, Dr. Wim Rutgers. Aña aquí, ganador de premio literario Ernesto A. Rosenstock. Aña aquí. Y también me avisa, dos personas, lo que alesa aquí, el diseño aquí de placato de señora Jip Bost, Industrial Design Engineer, producción, líder de producción, teléfono, como os recuerda, 740-1753, hacia arte aquí, que te costa, me avisa, basta, para reflejar una multidimensionalidad que tiene. Quiere decir, esa aquí muestra lo que te refleja y esa es un cuenta recibir y manera esta visa no son de poner igualdad o va a comparar, pues esa no son de así, tapi esa también menos que mencionar el mes un diseño aquí, tapa es un señora Maybelline Arons Cruz. Maybelline Arons Cruz. Te recibí por el minister presidente mi tabisa e obra de arte aquí. Ita Premio Nacional de Teatro 2026, señora Aura, mirei esto un raspo tazón enana. Señora Maybelline Arons Cruz te recibía aquí del Ministerio de Cultura Aruba conjuntamente con el Departamento de Cultura Aruba ta otorgar el Premio Nacional de Teatro 2026 na señora Aura Maybelline Arons Cruz. Y si puntra di con el gane Premio Nacional aquí, embajadora de Promé, hello, persona que no alesa, van mira amor de Kibaima, Maybelline. Mi también canto, baile a la armadura escenal, quiere decir, señora aquí la Promé lugar, a 13 tours ahí delante y vamos a mencionar 5 cosas más personas con información aquí van a educarnos menciona aquí no son de mentira Maybelline me entrevista un día más junto con Hubert Leo Boy junto con la Promé lesa el un balance de Wim Rutgers Carmen Herrera Check tulisan tapos documentar poni enan. Gracias. Comparansi. Mi po mencionar cuánto cos Maybelline así.
Colegio Urbano, Star Abio, Maybelline, non so poi 5 puntos para 13. Vamos a ver que yo na Rosella que me posigue contamos mañana, ya vete mañana. Dus personas con pizza. Hallo, ata Mirto que nada de Mirto Miguel, Guantabuí. Ahora pues para Jonah Maybelline merecidamente y como muestra de aprecio y valor para un valioso y excelente trabajo realizado y luz de un aporte artístico desplegado en nuestra comunidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional, un éxito en el bienestar y desarrollo de teatro en Aruba. Nos estamos aquí en fecha Aruba 27 de marzo para motivo que sea el Día Mundial de Teatro. Maybe kasi Anya. Ese es el Mundial Mundial. Maybe kasi Anya. Día 27 en su número de teléfono. Por eso está acá, 5823334. Hoy también es posible, vamos a continuar continuamente en contacto. Shona, un día más. Premio que guardo de una y sin ningún ente, que está straight. Más straight en esa aquí, pues un ente que no te merece algo, ni no tiene nada. Pero aquí me mostramos 5 puntos que la señora viajase y nos tomé back en 68, que la volví de Holanda junto con Walter Farron, de único 2 alumnos, pues salí del colegio urbano que también back como docente. Fuerte aplauso. Otra vez. Mira aquí, mi joven esta tenemos, o si da un derecho también, me lleva de cosas aquí, tiene nada. Ministro Presidente, después de que se entregue por 30 aquí, nada dedicado un beso en luna de plata, pero manera, mi escucha directora Astrid, que te avisamos, Ministro Presidente, nos ha deseado dice algo y un regalo es de qué manera nos han citado. Dus met aan je orde, met die escucha. Luna di plata promete. ¿Qué vamos a pensar? Fuerte aplauso. De amor de Kibaima, Caminda Maybelline años 963, Palanca Eden. Junto con Leo Boy. Ministro Presidente, tengo que paramos. So, si falta 2 votos, la Ministro Presidente conmigo ayudará. Año 79. Amor y Kibana. ¿Quién con amor y Kibana matabalata Maybelline? Musical. Marjorie Guzon Tagiden, que estaba la protagonista. Di unico
Pues luz a su mente, vai seguir estimando, usando el camino, danos bienestar, oh luna de plata, oh luz misterioso. Tampone Marangana, turna splendor, ay así un día, ricorda dichoso, detrás sana tierno, detrás sana tierno. Luna di plata, brillando al cielo, la vera romance, donde la vorai un tierno, da trece consuelo. Oh luna di plata, oh luz misterioso, tampone Marangana, turna splendor, así un día, mi porta dichoso, detrás sana tierno, detrás sana tierno, mi amor, mi Tapidi encarecidamente para un foto de Will Maybelline, el director y como presidente, para eternizar el momento aquí. Fuerte aplauso para el grupo aquí, señor Damiano, señor Cruz y también otro Cruz, Slipker, pero también Pepe Vos González y señora Ángela. Después nos dio un momento para el ministro presidente que dirigir algo y que hace entrega y algo también. Yo más, no más. Siempre a mí me saca doy por tres.
Amigoran, buenas noches, damas, caballeros, director de biblioteca, miembro da Cleita, que acompanhar-nos e guiar-nos assim na bonita noite, diretor também do Departamento de Cultura. Amigoran, bonita noite. Ook een bijzonder dank aan mevrouw Karg voor het delen van uw mooi verhaal. Het heeft ons zeker in het hart gegrepen. Dus veel sterkte en inderdaad, we wachten vol verwachting op de tweede boek. Als je dankbaar voor het applaus. Amigo lang Awinochi, hopi palabra, hopi ritmo, hopi tema acolhedor, melodia nan kuta wanda nos junto, sentimento nan de maneira bordura, tu reparte nan di Aruba junto e desse tem tarefa muito importante a nosso país por conhecer e parte nan kuta duna nos e sentimento comum de estimação para Aruba. Nós está viva de uma isla, caminha com nós conhecer ola nan grande de imigração e toch por mira cada vez depois de uma ola grande de imigração assim nós a logra de ganhar base não comum ou amar nos juntos. Tem algo de barranca aqui, se a nasce aqui ou não nasce aqui não, puta coi do coração, puta move a alma, puta cria uma estimação muito especial. E Eliana invisível aqui, puta mara nos juntos, tá Eliana o nosso queda cultural. E não tá de a letra não bonita, de a melodia não, o paia não awardo uni de nos coração para me belir, de a palavra não de Wim Rutgers, o aprofundizar a literatura, o hasi, no qual a nos celebrar com gratidão. Nós iniciar com o vídeo de Jerry Koch, o dedicar no sentimento de gratidão aqui. Sem esse sentimento de gratidão aqui, para quem não está e de mundo não está bem, dificilmente nós podemos ter nele barranca aqui estimação para nos isla e compromisso para seguir construir a isla aqui. Eu quero contar algo para nos pôr alguma ideia de quão importante está o valor ou a personalidade aqui está representada. Wim Rutgers, na Colégio Urbano, está uma pessoa que porta sempre abrir. E nós temos o honor de por aí holandês de Gema, de Frank Boy e de Alvaro Messir, dois docentes grandes também, na Colégio Urbano, mas sempre nos atende de Wim e Wim, sua dedicação na literatura urbano, andiano, caribense, da sua de grande. Forte aplauso, hartelijk dank voor alles wat u gedaan hebt. E me bisa algo, está um pouco mais delicado, mas me quero também hobby de personalidade. Tem duas pessoas na sala aqui, o de todos me tem e recuerdo aqui. O que vai passar como parlamentário, me trabalho lá com delegação do Parlamento de Aruba e me não vai junto com a delegação, mas vai 2 dias depois e tradição está o ex-volmacht minister vai receber a delegação do Parlamento na Schiphol e vai via Pirum, mas vai 2 dias depois que me não espera nada de sei e seguro não espera de todo a Volmacht minister. Pero chegando, me havia recebido a senhora Ea Trump, que é a Sacarai, e que pensa que essa aqui está em Costan, caminha, quando nós põe diferença na banda e nós fazemos nos meses.
En el caso, de señora Maybelline Anos Cruz, Aruba está bendicionada por nosotros estima nos isla, pero nos tem também momento de polarização e divisão do nosso país. E mais de 40 anos passados, uma opinião de aqui não, de caia aqui, da casa de minha mama, de fundo mama, e parimento mais leu da viva Maybelline Anos Cruz. E mais de 40 anos passados, em hora de madrugada, grupo que não abusa o color de bandeira na casa de mama, chega e não decidiu na local abaixo a bandeira, e surge pouco ruído rondando a casa, o alanda, a senhora Maybelline Anos Cruz, que dá de rebelista, e outro color de sangue preparado na minha casa abaixo a bandeira. A senhora Maybelline Cruz, a sale desde o Japão. Ela vem na nossa casa. Ela dona não de uma forma que mostra a dignidade de pessoa. Agora, cada momento que nós portamos diferentes pensamentos, é saque da linha invisível de dignidade, de amor próximo, de sentimento que temos juntos. E lá nos queda valorar o sentimento aqui, para estar saudável, para ter diferentes convicções, mas sempre estimação para o e estimação de um para o outro, o qual temos que nos ajudar aqui. E pessoas aqui para vocês. E no contexto também, em celebração de 40 anos de Estados Parte, 50 anos de um símbolo de bandeira, o Banco Central saca uma bonita moneda, muito bonita, e a UEM quer entregar tanto na senhora Ben Brutges como na senhora Maybelline Anos Cruz, e bonita moneda. Sina honraku tanto homenagem me está raiando desfrancado e regalo e andinava com rompe emoção per me que me se comita decidir no de mi nome só per nel nome de mi casaco sempre estava até comigo caminhando em todo momento de Yuna e também a dormir de opinião secura de mi tratamento e de nome de tutti attori e cantanti nel canta sempre come e ainda dei in apoio da oportunidade de Europa assim uma oportunidade de por apresentar para a americana e aceitar-nos sempre de nós tudo e chance por apresentar. Danke na nosso futuro. Deus bendiga a você. Danke na Nico, danke na Jenny. Masya danke Pak Turkosku masalah sini. Berarti dos praktik benar si partido. Me quiero dedicar bonita Teatro Aruba Celebração Nacional de Teatro Mundial. Na que dedicar sagi nami kasar mi dami itu
posibilidad para seguir mi interés y así junto nos logra estar aquí. En dos palabras, año pasado nos ha recordado que nos estamos aquí 50 años. De 50 años, Aruba ayuda-nos y nos mucho y nos nieto y nieta ainda 3 generaciones de migración porque assim a hobby como vida hobby contento dat doen met algo de enseñanza de documento de inglés y el escribimiento y publicación de nos literatura de Aruba específicamente y de otro islas y de región caribense y Suriname y Suriname mais daqui na persona de bisa hobi daqui e kita bisa Masya hobi daqui. Pero vuelta la camita y te algo para 60 años, güey. 60 años, güey, me confiar que voy a revisar mi tú me confiado, pero no es secreto más. 60 años, ti. Ajá. Sobre lo que aquí, sobre otro semana, nuestra 60 años casados. Imaginado 60 años y así enamorar.